Psalm 19 siyaqala ukufunda verse number 2 sende ukujumpa abazalwane kuba lenzaba yinze bese siya 5 and 7 siphinde sijumpe siya ku 10 to 15 siyogcina nga 32 to 37 last one khona leNkosi ifundisa ngendlela from verse 1 inkosi yaseZekhiya itela seluleko sa-Isaya Hezekiya inkosi wathi kuye akuve lokho wazamla ingubo takhe wambathe amasaka wahamba wangena ethempelini lasemakathe wathumela kwa-Eliyakim induna yasesigodlweni naShebna labemabhalane kanye nebaholi bebapristi bonke bagqoke amasaka baya kuprofethi Isaya umsa wa-Amosi siyajumpa ngicela siye verse number 5 ethi that's it induna kaHezekiya nafika ku-Isaya Isaya wakhuluma kude wathi tshelani inkosi yenu nithi naku lokushiwo ngusimakathe uthi ningesatshiswa kuloko lenikuvile lawo mazwi athelelako ephikweni lenkosi yase-Asiriya lethi ihlamba lakhe ngawo lalelani ndawufaka kuye umoya lotamenda ukuthi athi nakeva umbiko lothide anenzeka kuyeleveni lakhe ngilapho-ke nyawumeka afele khona ngenyemba sisuke siye la ku-10 to 15 ifundisa ngale ndlela tshelani Hezekiya inkosi yakaJuda nithi ungayengwa loNkulunkulu wakho lomethembako nakathi iJerusalema ngeke inikelwe entandeni yenkosi yase-Asiriya akithi somvile ukuthi endane amakhosi ase-Asiriya kuwo onke lamave yamanye emave aqothule ingokodo nesisekelo kuwo wena-ke ungaphepha kanjani labo nkulunkulu betive letabhujiswa bobabemkhulu bathikhulula yini labo letive tabo bonkulunkulu bogozani basegozani nebaseharani nebaseresefu kanye nebantu labasedeni labasethelasani iphi inkosi yasehemathi nenkosi yase-Aphadi nenkosi yedolobha laseSefavayimu neyasehena neyase-Ava Hezekiya wathatha le ncwadi kulethi gijimi wayifunza wasokubukela nayo ethempelini lasemakathe wafike wayendala kwasemakathe Hezekiya wasewayathandaza kusemakathe Jesus cela bese siyakade ekugcineni la sawugcina khona encwadi la verse number 82 befundisa ngale ndlela ngakho-ke naku lokushiwa ngusimakathe maqondana nenkosi yase-Asiriya ngeke ingene kuleli dolobha noma imipilishele impilisholo kulo ngeke ibe embi kwalo ngelihawu futhi ngeke yente lutho lokuyivibhetela iyakwenzeka ngaleyo ndlela leti engayo ngeke ingene kuleli dolobha kusho simakathe ngitalivikela leli dolobha ngilisinzise ngenxa yami nangenxa yenceku yami Davide alokho abusuku ingelosi yasimakathe yaphuma yabhubhisa emadoda lathi inkulungwane lethi likhulu ne-185 labesenambe ema-Asiriya bathi bantu nabavuka ekuseni nakusasa bakhangwa noqaqa letidumbu ngakho Senaheribhi inkosi yase-Asiriya wathi intombi yakhe wahamba wabuyela eNinive wayohlala khona wathi ngalelelanga salibele kukhonza ethempelini laNkulunkulu wakhe Nisroki wasuke amadodana akhe o-Adrameleki naShareseri bamjuba ngenkemba besuka lapho babalekela eveni lase-Ararathi e-Asahadoni umsa wakhe waba inkosi umsa wakhe yase-Asiriya esikhundleni sakhe siyabukela ngokuba babelelifu lapho
egameni laKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Sithola indlela uNkulunkulu likhuluma ngayo Hezekiya. Ngithe sihloko sithi themba simakathe. Hallelujah. Hezekiya ngeWindows lebeyimethemba uNkulunkulu. Uyathola lokho kubonga emuva kancane kulamakhosi esibili kusahluko 18 kuverse number 5 uyaqaqisa uNkulunkulu kuthi Hezekiya bekamethemba. Lithi iBhayibheli khona lapha kuverse number 5 kude naye inkosi leyafana na Hezekiya. Likulaba abamusanga phambi kwakhe nalabamusemva kwakhe. Hallelujah. Wabethemba uNkulunkulu ngayo yonke into yakhe. Wathi ngalangena ebukhosini abusa ana 25 years angulu lomusha wafike wathimita bazalwane konke lokungakafanele elidla uNkulunkulu liyasho ukuthi wathilita bonke babo ashera wathilita nalenza ulephakeme yokhonela Thixo waphakatha ngenyoka yethusi ndabeleduwe Nkosi lisilivela uNkulunkulu kwaze wafika sibasebusa waHezekiya nenyoka sibayele uNkulunkulu wakho bantwana bakaIsrayeli nenyoka lelathi uNkulunkulu Moses akayele ayiphanyele etulu lolonto uvuka kuyo utaphila lapha kuNumbers 21 bazalwane basinza nebabuka kwenyoka bakukula lenyoka sebayeka uNkulunkulu wakho. Hallelujah. Hezekiya wafika iphakatha enyoka yethusi waklina kuthi kuphandle uNkulunkulu lophilayo uNkulunkulu onemandla onke uNkulunkulu lothembekile wahamba naye uNkulunkulu wabekela imanga ngoba bekanamathele uNkulunkulu ngayo yonke into yakhe iyasho leli uNkulunkulu ukuthi azake kube nenkosi lefana naye. Hallelujah.
likaJesu akafani nalobo uNkulunkulu bebakholwa nenkosi yase-Asiriya. Lokubalulekile uthi noma ungasongelwa kangakanani mani kuNkulunkulu. Haleluya. Kungenteka nje bantwana bami esikolweni awukabhadalanga school fees, sithi siyakhuluma uthi vele wena unamali, wena vele ngeke uze ukhone. Haleluya. Nesitationary sikaphelele khona uNkulunkulu. Haleluya. Bathembekile uNkulunkulu. Batawufunza abantwana egameni likaJesu, batawuphumelela. Nawe mhlawumbe uyakusongela ukuthi vele ngeke uze usebenze, uyabona besikhathi sanamuhla akunamsebenzi. uNkulunkulu kukhona konke. Noma yini nakusongela ngayo funa ukushona namuhla egameni likaJesu uthi uNkulunkulu nobalwela Ezekhiya sebakhulume konke. Bazalwane, wema Ezekhiya, wema evini uNkulunkulu bakhuluma nakuleticelo bathi yelini ingayebo Ezekhiya athi lo uNkulunkulu wakhe utamsinzisa esandleni sami. Ngoba mine la ngihamba khona ngiyabhubhisa, ngingeke sivumelane nawe. Haleluya. Uthi-ke umhlabeleli, uthi-ke uyadingelwa ngenxa yokholo lwabo. Haleluya. Ngalamanye amagama bebadingelwa ngenxa yokholo lwabo. Uthi abele sivumelwane naye selaheliwe. Uthi nalena sivumelwane nami ngidawudakade. Haleluya. Uyayemana phela lomuntu akuthembise konke into letike lokungeke uze utithole lokukhulu ulwela ukuthi wena uphume ebukhoneni kaNkulunkulu atobe soyaketha nawe. Haleluya. Bathangele sivumelwane kuze into tobahambela kahle. Yinto lenkulu bekayikhalela leyo lokuthi baphume kulo Nkulunkulu bebamkholela Ezekhiya baphokhola letithiko kanye naye. Uthi abeke sivumelwane naye egameni likaJesu. Ungavumi wena sivumelwane lapho uhamba ungena khona sithi asikukhohlisa sikuthembisa into letingekho. Athi hayi phela bayakulela abongomeni wena ucabanga ukuthi ungandlula la nabo bantu bahlulekile. Haleluya. Thembekile uNkulunkulu ethembisweni lakhe. Livi lakhe libile ngaphakathi nelivi lelishunyayelwa la alishunyayelwa bafundisi aliphumi bafundisi. Livi laNkulunkulu ukuthi yena uyindoda yenu uyasukela ekubili lonke egameni laKristu Jesu. Njengoba akhuluma ngokuthi ledolobha yena utalivikela, walivikela bazalwane. Awuzange kuzimelwa ukuthi bazebalwe. Lasuze khona siyathola la ukuthi wathi nakabobusuku ingelosi yasimakaze yaphuma yabhubhisa lapha eNkambu lapho bahlangene khona 185,000. Haleluya. Yabhubhisa ingelosi. Awuzange kuzimelwa ukuthi balwe. Wabalwela uNkulunkulu. Inkosi yase-Asiriya nayiva lokho Sanaheribi wathilita iNkambu wahamba wabuyela eveni lakhe njengokusho kwelivi laNkulunkulu. Lithi la ukwenzeka abuyele eveni lakhe lapho afela khona. Nakafika lekhaya amadodana akhe ayambulala. Haleluya. Livi laNkulunkulu liqiniso ngaso sonke isikhathi. Akawaqambe mama nawe loSanaheribi lokusongelako khona uNkulunkulu ukuthi amwele utotoke timo lobhekene nakho. Haleluya. Livi lakhe liyasho ebagcwele nasencwadzini yeMahubo 33 verse number 16 kuthi ngisho nenkosi ayiqobi ngenxa yokuthi nemasosha amaningi. Haleluya. Usimangaze bazalwane besicobelana. Uyedwa kekho nomunye lofumela konke timbi. Ithi ngisho nesikhwaga asinqobi ngoba sinemandla amakhulu. Kube sikhwaga siyanqoba ngemandla amakhulu ngabakazame Goliathi abulawe uDavide. Davide wabe kathembe uNkulunkulu wasilahla phansi isikhwaga ebasethembile Goliathi kuthi hayi vele la sinemafilisti sihlomile sina Goliathi uyabhubhisa. Haleluya. uNkulunkulu wethu unemandla okwenza konke. Asinethembe njengalendoda leyo Ezekhiya
haleluya nanamuhla ubukele nalo lentutho elimele nawo kulama challenges obhekene nawo khona uNkulunkulu kumela letipi siya emthandazweni bangcwele uyeka mgcotha kaNkulunkulu mfundisi Manzini uSikhulekela egameni likaJesu.